Muri Nijeriya, polisi yatatanyije imbaga yigaragambyaga mu murwa mukuru Abuja mu gihe ibihumbi n'ibihumbi bahagurukiye kurwanya ibiciro byazamutse, ubuzima buhenze n'ibibazo by'ubuyobozi bw'iki gihugu. Urukiko muri Gihe rwasanze Musa Kamara wayoboye agatsiko ka gisirikare hamwe n'abandi bayobozi bakuru ba gisirikare 7 bahamwa n'ibyaha byibasiye inyokomuntu kubera ubwicanyi bwakorewe kuri stade mu 2009 gahitanye abantu barenga 150. John Dramani Mahama wahoze ari perezida wa Ghana yatangaje Reuters ko afite umugambi wo kongera kuganira na FMI ku buryo igihugu cyasonerwa imyenda no kurushaho gushyira mu biganza by'abanyagihugu imishinga ya peteroli n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro natsinda amatora mu kwezi kwa 12. Urwego rushinzwe ibidukikije muri Nijeriya rwerekanye igihangano cy'inzovu yakozwe hifashishije ibyavuye ku nyamaswa zahizwe ni mu rwego rwo kurushaho kurengera inyamaswa zo mu gasozi. Muri Cote d'Ivoire, abahinzi b'umuceri bafite ibibazo byo kwihaza kuva ku musaruro umwe bajya ku wundi buri mwaka mbere yo kugerageza imbuto nshya zishobora guhangana n'ibihe bihindagurika.